Wako wadada wengi katika makanisa wanalia kilio kisichoweza kutamkwa wala kusikika mbele za Mungu, kwa kuwa walisalitiwa au walidanganywa au walitumiwa, waliharibiwa maisha yao. Wako wengine walibakwa, wako wengine waliolewa lakini ndoa zikawa mwiba, wakatoka kwa uchungu, wamepoteza ndoto zao, maisha yao yameharibika, hakuna mwingine wa kuwaoa, kilio ni kingi. Na wale waliofanya vile, wengi wamekwishaoa, wengi wanaendelea na maisha, pengine waliwazalisha, pengine waliacha na mimba. Video viko vingi sana. Ndugu zangu, kama wewe ni mwanaume, ni kijana, ulimpa mimba binti wa watu, ulimpromise utamuoa, akaacha wote kwa ajili yako, lakini mwisho wa siku ukamwacha kwenye mataa yanakuhusu. Mungu atusaidie.